ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. KUM sebentar kejengkan mau buram yang kelingkuh sengiam ke basispa perbukan senyam jung sim TIROT sing uklawai ublalan gila dia nak bentar ke dauba jang zai benrio banjing yakun dagat thama persya ikisipai ke sarkar bilan haga khanyo tre unaitung ala jar phosa ke KUR SYIEMLIEH kali ben bu sentiu hakmal udur mat bashirin nyeng ublatei haplau jung State Central Library Shillong. Kidukhat jang KUR SYIEMLIEH Professor David SYIEM ke Konglata SYIEMLIEH Bas Narwell SYIEMLIEH ubdairu Presiden jang KUR SYIEMLIEH sengkemi habakaran hakajingalang belingkon kilakin tui ke sarkar bantho purano e KYRTENG jang SYIEM TIROT sing kumu TIROT sing SYIEMLIEH banshna pinitanan dikani jaka blapin yang kidurmat jang klawat ke jela blashna phalau jang State Central ba bantho biang dak we ke jing tho bathamai haumat sakan ma blate hakani ke jaka so kebencian bahwa dengan dia apa benang ke bahar ini nak sedang di kini kita mau rum nak ada yang KUR demi di anugerah buktiin dan ini dalam central body di yang dan dia pusat amar ini ke mat kebanggiwan ini dan rum kita sendiri kok senang yap kuram taro katanya dia KUR ini dan halang ke bawah Basil katanya ikan ada jingelang ibadat nak ada yang buat sentil ia kecing dap kabacis pak kakundai senam kalingkut senam kejungan lawat jengi pada KUR jengi TIROT sing SYIEMLIEH kepala lah ubah hai lah kejang em nak minta kahima aja kendri ini kalau bangin kenma abang ikan mau kalau ni buram katin buram ketika bayar kata-kata ban buram ia kilong syua kiman syua ban buram ia kinak sinsya ban buram ia ki para buyo ban buram ia ki ba kajing sinsya ro kapu iki an bari kanon nama kata kumka KUR SYIEMLIEH ngiwan ne ban kenmau ban buram ni pelawai boleh KUR jangi bat habangi buram kalong ba ngibu ia keceng kenal ye ju ikikam ke bawah tempau boleh kaki por di baladat kene kalong kita kecek penriu bat si paro kawai nomor kata habangi buram ningkong yo lei try kendat manggo nong tha habangi buram yo iki an badi kanon jang kemarian ketika an ke boleh labo kat habangi buram yu boleh kemut kawan ke jemburam ye kibre lading itu nak ke jemburam yu boleh ngidu ye ke jemburam para boleh bat habangi do ye ke jemburam para boleh kawan ra ia ke jing ye le bat habawan ke jing ye le kawan ke jing senang bat dei nak tak hakato kapor kaba kaneka agreement kejong SYIEM TIROT sing bat kipareng kalong ba kipareng kilapan kem ia ka agreement mane ka kejingnya te batu TIROT sing SYIEM jang himanong khala dei nak kata ba kami kejing isi abang itu no ya kejing ya buram iwei kawan ra ya kejing isi bat habang kawan kejing isi kawan kejing le apa kadon kejing le kawan kejing senang bat ketema kerja dei nak kata ni kan mau kata kopor apa kipareng kenkeng ya kakular bat SYIEM TIROT sing kalami kejing le ba kejing senang bat kata kopor la peniap iki arngut kilif kanan bedding fail bat
Bolton đây là kata kata kejing bom ya sengok tu jengmut kejing bom ya buram iwei kawan ra dia kejing bom sini kum juro kum kakur kejai ngin ken mau nang ni sekamat bangin ya buram iwei kantam hak sinsar kadar nang takri bekejat pendreu dan isi kawan ra dia kejing ya nama kata kum kakur kejat ngin ken mau ba kan ni kalong kejing pen ken mau kejong ni klawat yang ni bangin buram ni kiwai tersing buram ya ka jing ya tek kular bat ki pareng ndai mana ba pen keng kita ki ba pen keng kia e ka bainom dai na kata kata ba ka sokar pareng hakeleng ka perthai ka don ni colonies ndai dai ke jing pen keng kular ka do ulu di kita nama kata pengizat penreu ngin buram iwai Yang trend pareng nama yang happy referred to the research that I've done. I'm extremely happy that the SYIEMLIEH discovered the last days of TIROT. It could have been anybody else, but it gives me great pride representing the clan Banale to KUM many years ago. Earlier this year in February, I attended a function in Dhaka where a bust of TIROT was released, was opened. And it gave me great joy representing the clan there as also the people of Meghalaya. I want to make a few comments on today's function. If you look at the wording, not so much the monument or the statue, but the monument, it really needs repair and it needs a re-lettering. The lead has come out of the plaque, and I urge the government and the KUR to take steps that it will be a more beautiful place, because this really needed attention before the visit of many functionaries today. Kublai. Ayo ibu ba kumki first SYIEMLIEH kita yang penting ai bentai nga bangan ai sikran be sumo ibu be la bandan lang kami ko lagi la bandan rot dari dan kartu kat ni la bandan lang sari ko ngit ba si banwan in la bandan function ka kham he min yo bandan buram yo mama men jangi ba i khap TIROT SYIEMLIEH at ngit ba kumbai bai la ong ni ba bun ki statue saki jing bu jikin ma penjana ya ka jet ke ba PURA de ngit ba kini kan poisa ki beri lam le ban kala ba ka KYRTENG jong mama teman jong ki sha TIROT SYIEMLIEH de ngit ba ngiru idang angnu dia ke ba si banwan ini i ya ta ka jing ban kala ba ngiru tenung susah kum pasten ka KYRTENG ka jat jong mama jong de ngi sumuru dia kesokar baka pen ai sudi kan ni kasi kam tamba pen mau i ya ka jing sha sistem jong mama jong TIROT SYIEMLIEH i KUR idan ka jing so kemen pakrau bi la ben dan man ni ai ngo sha yu ai ila ben dan man ni